palat terus mak teli ki post ke salat apa post office post office ke befer kemudian apa ke jelam Meghalaya ya kan ini lihat di kini ulam juga sang Federation of Khasi and Chanti and Garo People hadin bakal kan yo chief postmaster general jong ke jelam Meghalaya udan apa Shillong haba ka sang rai banwa jeng pensyai ka badai baka jeng lat kam ha kan ka post office was kam tam ha ka badai baka jeng ile exam ya ka bana kalang ka post office kala pensyai ba mentah nang baka jeng tha jang ka soka preng lala abanyele ya ka exam nang ta kan ki post haktin khasi len haktin English Hashwa jong kande ki post ba ki bala ki post office ba uban tre ha pok snang ayo de ke bri ki mana bar jela namar ba ka exam ha ban tho ba haktin Hindi ni lembaga jeng tuklar jaka sek FKJGP ba ke pe seng nak aliang jaka soka preng kelapen kala ba ka exam la ban tho no haktin khasi len haktin English kumta kemalang mata kita ki haru palat terus mak ki post kan thuk lu ki post ki ya ka bagi ki barjala ki bismillah Chief Postmaster General kalong hadiin ba menjap senam ha ka apply trik nai me arja apply nakaleng jo seng nila dawa ba ka sarkar jela ka jongi ke di ban tho ulbut shaka Ministry of Communication and Department of Post Office namantai ki post South Centrally ya ka ba kila South Park Subsantli ke ditang po Meghalaya bagi lakot all India ke hatu ko por bunsi ni iling ba kini appointment ke bagi yo di khabar ba tinggal anwat ya kadaw ka tanrai kalong ba hapo state ke jongi kamdan ke initiative Nagaland state government ban request ke Ministry of Communication but ke Department of Post Office ban bu optional language nam taki applicants nam taki ni post gramin tak sabak tinggal banyak kran di Nagaland jong ke Post Office ki ong ba kamde khti ke jongki na ka por jongki bagen le kata re kadi na ka Ministry of Communication bat kadi ka initiative ka state government ke ban le kembali ki wiki North Eastern State te na kaliang jong state government hadir mengila pressure klale kata te hagini khnya singi pat niyo ke jingtep leng ba ki bru ke patre ni Post Office ba ki ko nai khuble yang ni te ngi pat kumuleng ka seng bangi da kwa ban wan hidal dia ban wat benya la di jing sisa nem jing sisa khnang bang yo pe sai ke pai ba de ke pas motoran kalong ba hadir mata sing lai kendu ula daun ni chief postmaster general di ugan po station railing ba ki bri ki jong u ba po jong u lai kendu kila pen sai yang ni kila ke information ya ka bang sai tu fi menta ba ki post baro ki balat menta ke de hindus pa properly but kani kalong ba ki khana khasi ki jong ni hakitan nong konong ba pero po rilum khasi ba rilum garo kila ban apply kini ki post ki jong kini ki post ki balaj hani post office bat kila banjit ek subject kemud English khasi beri po khasi region mud garo hapo garo region kata ga dika jolong moh ke uso ka bang ing yo ngi so dokumen mana kalian ka Ministry of Communication ka reply ya kini ke jing dawa jong ikum ka seng te kumba kalong mata wat it ki post ka ba macam senam South Park South Centrally hadu menta wat ladaki appointment kladon ada pen issue dari haduk menta ki kitu ki boleh join pat haduk menta ki khamla boleh join ne ban ai kata service jong ki kawai nak kata kolong hani ka pon nak liang jong seng ko ai khuble ya ki dorbas nong bo per ya ki rang mas nong bo per hadin bangi nak liang ka seng ni opek to lada ka sarkar India leng ba kani ka Department of Post Office ki balak ki post bo per ka ba ki bri jong ki la ban le Henry Kim Sim Sngap ik jing dawa ka jongi hat menjam senam de Henry pat de nak daw ba kimyo ya ka accommodation mo ka jasa ka jakasa hakisnong ba per namar ba kadi ka jing trailang nadu ki darbasnong ki ramasnong ba kila naman tre de ka jakasa kinimyo de kalong ya ki ba what itu ki post ru mentaru kalong bakan biang ken sari advertise biang de ka bastunat pa menta ya kini ki post ke balat menta terus pa politely kalong ba ki khana kasi jongi ngit scam ba kila ban apply ya kani bat ki ban dan jit pa ya kita ki subject ya ka ba ki kwa ban tho